malo slabije čuje, ali nema veze. Igrat ćemo Hunger Games, ja sam uzeo Kid Brawler, tako je. Također on, dobra mapa, 10. Ja te vidim, ajmo na tvoju stranu. Što malo seckava mapa, ajde, kreni. Pa ti se sam našao. Da me pratiš. Nismo trebali ovim putem, ali nema veze. Malo ovdje manje stvari nađe. Evo ga čest. Kameni mač. Aj ti idi u ovu desnu kuću, hoćeš? Vidi ti sad tu ima, ja ću otići ovdje pravo. Verovatno ima neki čest ovdje. Uvek ima. Imam za tebe sekiru ako hoćeš. Ja sam moj veliko. Evo ja dolazim tu. A to si ti. Čekaj da ti bacim stvari. Gdje si ti? Pa nemoj mene da udaraš. Dodaj, ko da igramo fudbal. Čekaj, idem ja po još čestova, sigurno da ima neki čest. Radna tabla koja mi ne služi sada. Čest. Ojoj. Kako nema ovdje česta? Se snima se. Gdje? Gdje je? Čekaj, ja mam... Kako se popeo lik? Ajmo! Hoćemo na njega? Da. Čekaj, gdje si ti otišao? A ne možemo se... A nema veze, ajde da ga ostavimo, brate, ne možemo... Ajmo ovdje dole. Ušto malo svrdi, brate. Ajmo dole... Beži gore. Da možeš neke hrane? Evo ti ovo. Može. Nije me cijelo poradilo, nema se. Kako se prati? Pratim te... Nema nijedan čest. Što si bacio ovo? Čest. Imam čestva iza tebe ako hoćeš. Daj. Ja sam iza tebe. Gdje? Imam iza tebe. Evo ti ba... Evo ti ovo. Pa vidi šta ja imam. Evo kompas. To je. Sad možemo da nađemo supply. Ne. Izgubih 3 srca, niža. Ti treba hrane. Treba. Evo ti. Čekaj, ja sam gore. Dajte neki. Čest. Popao sam se gore onu kuću. A tu ima jedna kuća. Evo ga supply. Sad ću doći, čekaj. Jesi ti ovaj što je u nekoj kući sad veliko? A to si ti, dođi. Evo ti. Ajmo na supply. Ajde, ti idi prvi. Ajmo. Ajmo. Brže. A gdje je taj supply drop?
Vojska! Pomoć! Nemoj mene da tučeš! Ja vam učim Vuka! Evo me! Beži! Prati mene, ja sam gubio. Dobro. A gdje je pao supply? Prati mene ako ti nije problem. Znaš ko me ubio? Ko? Stvarno? Zezaš? Ne, nisam. Piše mad hater killed by Iron Cardi. Nisam to ja. Ok, ja sam spreman za neki fight. Kakav mač imam. Koliko si za mač? 7.25. To. Mislim ne piše 6 jer nisam na verziji 1.8.1. Kako je davno da se sve napravi? A nemam šta da čaram. Evo nazdrav. Ja krenuo sam sebi da kažem nazdravlje. Jel ima neki lik da se malo pofajtam? Nema. Deathmatch! To stigo sam do DM. I snima se. Ovo je za punt. Ne znam šta mi je. Imam tu nekog mesa. Znači nema nikog sa leđa. S bubrega. Nema nikog sa bubrega. Paki lik. To. Dobre. Imaš metani gameplay. A vidim. Beži. Što ima malo hrane? Mislim srca. Jesam to ja ostao sa jednim likom? O ne. A lik će me odvaliti. Fali mi 4. Možda ću i ja njega. Papir na njega, na Bosnija. I to je to ljudi. Pobjeda. Prva pobjeda. I to dok sam snimao. Ljudi, ako vam svidio ovaj klip, a mora da jeste jer sam pobjedio, uživajte do sljedećeg klipa i čao!